Restoration Spiritual Home on July 24 was officially opened ESwatini by Imboni Dr. Uzwi Lezwe. The presence of the nation's light bearer is one sought after by many Africans who are ready to embark on a journey of the restoration of Africa. And ESwatini in particular have expressed their hunger for spiritual liberation in the most unique and exceptional way, wanting to be in the path enlightened for by Imboni, as they would travel to Guamama branch in Johannesburg, South Africa, all the way from ESwatini. Kungansi la nifunani la awutshele Khadebe ufunani eSwatini awutshele Khadebe ufunani la Swatini sitshele Khadebe ufunani la Swatini baningi amasonto manje babuza Lezwe sizwile ukuthi unamasonto amaningi all over the world kusho ukuthi nawe uzogcwalisa la eSwatini namasonto ngoba vele eSwatini amasonto amaningi Khadebe uthini ke wena ke ngathi ngoba nathi eSwatini sinawo amasonto amaSwati Khadebe manje wena leli sonto lakho cha maSwati angizanga mina uzogcwalisa isibalo samasonto maSwati cha maSwati Revelation formally abaningi mhlambe nayigcina kuthiwa Revelation Church of God. It's Revelation Spiritual Home. Revelation Spiritual Home maSwati is an African indigenous spiritual institution maSwati. Spirituality is a universal concept. Spirituality akuyonethi ma-Afrika kuphela. Spirituality into yomhlaba wonke. Kodwa ke i-spirituality maSwati sipracticewa nge-context of a nation. It means that Europeans practice spirituality indlela yabo. Thina ma-Afrika maSwati, hayi maSwati, ma-Afrika si practice spirituality in the African context. Uqhamuka na religion yakho. Uqhamuka na belief system yakho. maSwati. No maSwati. Now maSwati, African spirituality, it was indlela yethu bantu bamnyama in Africa, not South Africa, not Swaziland, not KZN, all African people, from the north to the south to the west to the east. Kwakuyiyona ndlela thina ma-Afrika esasixhumana ngayo namvelinqangi namdali naqamata. Rich traditionally, rich the cultures again, but who poor spiritually. Lentos into can sustain you as maSwati. Sooner or later, if forces are figure, then iphuke your traditions and cultures, just like they did. Because traditions and cultures must be rooted in spirituality. That is why colonizers matified Africa. First thing they did was to destroy our spirituality. Indlela yethu ye belief basifakele yabo. They did not first destroy culture and tradition. They knew ukuthi culture and tradition zila, but they knew ukuthi the source of an African is in his spirituality. Indaba isemoyeni wakhe. Indaba is in his spirituality. Uma sibakhipha from their own spirituality, ndlela yabo yokuxhumana nomvelinqangi, ndlela yabo yomoya nezithunywa zabo,
they knew ukuthi kuphelile ngalaba bantu laba. Mabekhipha our own bafaka ireligion zabo. Mabefaka ireligion zabo, these religions started to affect our cultures and tradition. Za affecta. Sakala sathanda our traditions. Sakala sathanda our own cultures. Sakala asahlonipha makhosi ethu. Ningangithathi Maswati njengoba nithatha laba abanye. Benza magic or whatever, I don't want to talk about them. Ningangithathi njengabo. I'm a spiritual guide, Maswati. I'm a spiritual guide, Maswati. Yebo Maswati, siyelapha la ekhaya. Siyayivula inhlanhla la ekhaya. Sibiza kuthiwa zintsebenzo Maswati. But before that, I'm a spiritual guide. Ngizoguide Maswati. Maswati. Ngizonguide Maswati. Ngizonguide Maswati. Baba Lezwe usigayidela kuphi? Nginigaida back to restoration. Nginigaida back to how izinto zazikhona eAfrica spiritually. Ngitowugaida. Ngiyangizwa Maswati. Maswati. Angizanga Swatini for competition. Ngiyayazi calling yami. Ngiyayazi into engiyibizelwe. I have nothing to do with anyone else. Angizanga Maswati Swatini uzochitha anyone. Angithathi bantu Maswati. Abantu abaza kimi Maswati majority ngabantu ababoniswa mina. Revelation isibona abantu befaka izambatho zabo zamanye amabandla. Kanti khathebe why wena kufaka amanye ngoba though irevelation kuhamba amasosha kodwa ke imboni ithunyelwe eAfrica. Nazo zonke inkolo. Siyazwisisa? Nazo zonke, that means bafika abantu mazayoni maposo bafika revelation njengoba ngoba mina ngithunywe esizweni. Angithunywanga kuphela kulaba bantu, ngithunywe esizweni. As a spiritual guide, bazofuna guidance laba bantu ngokomoya. Ngizanga uzochitha, angizanga uzogxeka Maswati. Ngisebenzisana nabo bonke abantu nabe religion. Kodwa ke Maswati kumele sikhulume iqiniso. Kumele silungise la konakele khona. Imoya yethu ikwazi ukukhululeka. Ngimbumelelo wamakhubu sibongo shobani mkhona soveti ngiyawudaka. Ngitelana ngoba babe hade bengamphupha 2015 ngingamadi. So bengiditshela ukuthi maybe inkosi yakaZulu lengayadi bengathi nalokuthi umuntu waNkulunkulu. Ngimphupha agcoke igown le emhlophe imbulambula sithi imbulambula ezayona lemhlophe enaloku ingwela ngembili nalanhloko afake ingwe ahlele esitulweni sengwe ahlele etulo esibhakabhakeni but nalesitulo anginikata umkhonto ekhaya ngikhulele khabomake njalo ngenyaka bekushona bamvu so nakanginika lesikhala athi worried ngebantu bakini ukuthi bayashona njalo ngeminyaka thatha naku kutokusita ukuthi kustophele ukushona kwalabamvu but kusukela lapho ngamphupha azange sekuphindze kushone emumva nginekuphupha kakhulu since ngekuvulekela amandla nje ngiyaphupha kakhulu ngikulanzelela imvo ta celebration kakhulu nje ngikhola ngeke ngaphupha khona bomake ba celebration bayi12 bangigeza bangithela ngemanti itigubhu bakhuluma bathi akudede bomnyama ngingcono mina bona bagcokele ikipa basa kudede bomnyama kuvele ekhanya kudede bomnyama kuvele ekhanya singiloko kakhulu lengakusho imfihlo yezolo buse wamakhabane sibongo France sitakazi ilokazana sibongelelo sami thina bakamakhabane lesingadlela phansi dlela etafuleni
Masocha nami ngifike la ekhaya Nkosi yami ngaloku ngakhona nekwenda ini konke sonke isikhathi ngaphutha umfundisi ebuthongweni kulomnyaka lophelile solo ngamphupha tonke tinto temanzi ngahamba la ngena khona nje emasontweni ngibuta ukuthi njalo nje mangihamba ngibona umfundisi adzebe phambi kwami bangitshela ukuthi kude lokungalunga masotsha imboni solo ngahamba vela Nkosi yami noma ngilele noma ngiyadrive noma ngikuphi ngisebanganini ngombona la lokwazana phambi kwami masotsha angathi lokuthi kuqhaza kuthini bese ngilungise nemali yathi mase idutane ukuthi iphume ngiza ngifuna kufika la khona yasuka le mali yangasaphumi toti namhla nalo kwavaleka yonke into nje itolo tavalwa masotsha kwahamba ngafika nasemsebentini emsebentini kwaba netinkinga but uthi nje ngekuthi uyeta eSwatini langa la itolo bangishayela bathi angibuyele emsebentini masotsha bese ngihleli nje eminyaka wonke ngingasasebenzi kude nalonkwentaka ngaqoshwa nje endlini la bengihlala khona masotsha kodwa namhla ngiyakhona ukuthi kuyoqalela phansi impilo ibe kahle masotsha kodwa kude labathi kengasifika ubona ubabhadebe umfuna ubabhadebe emasontweni uyangena emasontweni angisanga lapho ke utheni kodwa ngingathi ungena akamtholanga babhadebe ngeke umthole lapho wahamba akahamba kahle ngoba idalwa zakibo zithi funa lo muntu uzokulungiselela bamshayela akathi ubabhadebe uyafika ke lokade umfuna kwafona akathi ubuyele emsebenzini nango ubabhadebe usumeduzane naye yebo baba uyena ke babahadzebe lo straight yena lo ngumbonile baba afake ingwe yakhe aniyongishaya ngalokho kwesikhali naceleni wangilokaza nasuka lapho wangiphawa waphakamisa isandla but wangangitsinzi kwabe kuvuleka konke mbonile uyena babahadzebe original mabdede ubumnyama mabdede bonke ubumnyama. Eswatini's Queen Mother appointed His Royal Highness Prince Guduza and Her Royal Highness Princess Cebile to look after Imboni when Imboni Ephethe Isibani visits Eswatini. EmaSwati came bearing gifts as a sign to show their gratitude for Imboni's presence. Imboni yakwantu ithi-ke umsebenzi wethu ukukhombisa uthando kulabo abasuke bekhombise ukuyihlonipha Imboni. Ngicela samukele ngenhlokomo ubukhosi baseSwatini. Kakhulu masosha kakhulu. Ngizocela siphakamise His Royal Highness Prince Guduza azosipha amazwi okwamukela Imboni. Thathu uvelele phe emsakandaba nale mambala livela boyihlomkhulu uyaluka nje uyinhlabathi elwandle ithi hlezi kumanqaka behlezi yaluka lo mgubho wetingo nya tihlethi nje tiyawuqhitsa tiyawuqobuta wahamza abantu shaka nakhona abantu banganaboya wena ungangolwandle unowaphakathi wait sithunyiwe bekunene kusithunywe ngawe emakhosi kwekuthi kasithe sitovusela yena imbongi babebhungane kwekuthi njengoba akasasiwe kuqala kufika kangwana naku namhla uyabonakala ukuthi utawufika utengelulaka vele lolukhulu kakhulu ngoba nasi yabona emaswati aphelele la phansi loluphahla kepha ke lokuhle ukuthi siyeva ukuthi babehadzebe ute ngendzaba ukuthi uhambela tindzaba takamoya tesindvu ngoba uthi ufuna lapho sintu saqhamuka khona
la salahleka khona ufuna asibuswe ndzawonye angakabuki ke na kumbe South Africa noma kumbe Eswatini ubuke iAfrica yonkana ongalawo bekunene sesitawubika nathi kangwane cha umntwana wawo makhosi loqhamuka ngale simemukele licala selingeke liphume ngakithi kepha ke basiphathisilela ukuthi sitamvunulisa siswati bhungane ukuthi atibone naye ukuthi beka sekhaya nempela wekunene Hayi cha siyajabula nathi ukuza kwembono eSwazini esolo siyibone ekudeni eSouth Africa sifisa ukuthi nathi ubaba hade banyathela ekhaya awu siyajabula nje ukuthi cha ikhaya lemoya selikhona nathi la eSwazini sidiva siyajabula kakhulu nje ukuthi nathi sesine branch mina ngingimake Mkhabela ngisuka enkambeni ngihamba naye sisi wami sisuka enkambeni sitileke la sato bona ukuthi ngabe kwente kanjani afikile babe Hadebe lebe solo simbona kubomabona kude sijabule nje ngijabule kakhulu ukuthi nangifika lana ngifike ngachazeleka ngemlandvo wethu thina singemaswati ngemvelaphi yethu lokuthi konke lebe kwendiwa bokhokho kwafike kwabese sekudestroywa bantfu labamhlophe eSwatini ngijabule kakhulu ukuthi tinkholo tetfu singemaswati kufuna ukuthi singadilahli mina nje bekunetinkinga letinkulu shothi benginembuto lemkhulu khonzakala ukuthi noma ngabe kwenteka incenye ngithi ngiyathandaza ukuthi kunetinto letonakala kadzeni emndenini kulabadzala but ngifike ngayitfola impendvulo kuba beHadebe asachaza nje lapha asafundzisa asashumayela ngachazeleka ngijabule kakhulu kuba la kulendzawo Ligama lami ngingiqhawe Mamba umsebenzi wami ngila ka Channel S ngumnikati wemsakato la ka Channel S sisakatile siyayisupporta kakhulu imboni siyayisupporta kakhulu Revelation Spiritual Home ngekuthi sidlala ama programs every weekend Revelation Spiritual Home sesize satifunza sathi tonke tifundziso temboni ikakhulu ngoba emaswati ameka kakhulu lapha emasikweni so nakufika imboni ifika ihlanganise ukukhuluma kwayo ihambisane kanye nalamasiko emaswati ngakho solo simlandzela konke siyabona ukuthi empeleni ngumuntu lekufanele ukuthi sonke singemaswati simlandzele futhi siya relate nako konke la kwendako lokunye ke futhi lesikwatiko ukuthi abantu abanengi bayasitakala kuyo imboni siyasibone baqhamuka bo KZN bo Polokwane na tonke indzawo basitakala sijabule kakhulu kenyalo ukuthi sokuthi la event la kangwane sesibone ukuthi emaswati beka sokuhlupha sishayela kusikanzi njengoba siyafaka siyasakata kepha bona basitakala sibona ke sizale siba kanye naye nathi mbona seyifika la ngoba nathi bese invite ukuthi ayibuye lapha sibonga kakhulu nami ngase ngam invite amathupha awu wasoyasho umlo mdzala sesijabule kakhulu ukuthi asefike la event nekuthi nje atosistimatisa kube mnanzi kube nje